Konfo dia video bi kire me. Kateche o ka wo ma. Konfo de. Chofu no onye da. Onye da. Shime. Ya shime shori chofu. Onye kakra na wanya na ko ba sha free ne sha no wawu. Kateche wa ye den. Ma me bo tu fo na ko pa ye ma. Ele urade na na to so. E dia hie tu ne se. E wo nketia be so. Wo te konwa ihwe. E ba ho akoto na ni ma ne bo mpa ye ma no. Ana ama wotonfo ba de konwa. To. Hwehwe tem na wotimfo nya ndi akonwa mpo. Unkipu secret. Unyi yida. Obi na na ye meka. Obi na no ba ye maka bi no ba ye wo hyahye we so. A bi kure na afa na aduru time hye ampa ye na wo bo ma papa no abaso aba. Amawo. Papa tena social media hye wo na wo bo mpa ye ma asante hene ba de akonwa. Ade so a ya twere no wonwoma nimu hospital hye wo ye dai obadi akonwa. Ono na ne nua no kore wo wuye na anu yae. Na okọ gidi sore. Nti hye wode nua ba chikura ba na so wo bo mpa ye ma no. Anu no wo so de betena abonten. Debi. Eso mo wa no yedu. To ko fo de kire me na me hye wonye yida. Katechi asembe na nansa sosreku bisawa o 4 months e chire woman ni muaye o chisireku uno kwa dada aprenches ama na kotwa aponche abara wusu nimisha ya ntwa sikadwe kofi ya ntwa ponche men o pa ade na tema banti so tehia o ma na kotwa ponche ade fie kanu ana wotamba so tehia o nimisha sikadwe kofi ayeba ne bema to Katechi chire yemu o pa sikadwe kofi ho be kwahye ma abusheme Katechi chire mi mu be mane na kodi afie ho ana ba no badi shatehene ho Katechi ni mienu de na tumi wo mu pa ni mienu ba no na tumi wo ba no na awu anu nti na sha Queen Elizabeth tem no baba shanti bia na yesha godu dia manu no ko so ne de na anwo ahade ne na awu so tehia ana wo hyehyere ku pa shanti ti ne ho nte Queen Elizabeth wu ye na wo kekere wo mo hye o mo ntwe ponche enguso ense no mo hye body no ana mo kotwa ya ana nko bate hye wo de na chi wade aka no ana wafa be ma no asa ba ka shanti hene ho so tehia wu ye wo hye bucha me hye akwan be ne be fa so de ade na baba du so tehia ukofa bema no asade abaka santehene hu uwe obatoto momone ehye manum sha akwan be ne be fa so ye de oba shi so prince ashe ba ya de no oye ne UK ye ehye hospital bibia anya adwuma wa UK okwa ade na wie umimi no obatoto momone ehye manum sha 4 months ni me mani moya manim da mani moya ene so mani moya yo de na wonum da ma adwene hu o pe adwen bi agba ato ne tirim de be so de be na ye ba ya nti be so ma adwene hu me nya da na me de mam 50 years ko na me nya moya onti me mfi no onti me nya me fe ene sese abayi die ene sa asante be ko na nemu abrofo no so atena hye hunu hye be ma na ba nto mo be fa na bibi anti sha abrofo no nyina be hye the whole world o mo ye santehene king the whole world na aya afia anda na ye Queen Elizabeth ana na ya queen the whole world so ko fa de na ba wi bu se wo se free se Queen Elizabeth wu ye abrofo chese na chese santehene no wo ka se wo ba ye wo bi da chese no ma chese no because chese ne de obi ye pese wo de ne ho bata santehene na santehene boa no. Yes, I won't need the Yamena Prana Huntina and Monji, a crown free at time for Sema. Anybody be a tune and yes, Miss Susan Camedia, my bra, wanted 10 pounds somewhere. Nana, no, Mumbon and Ifran and Pierre when he can swear. It's you and me, no, Biashio. It's you and me for Biadia. I am trying to try to me so, Nana, no more, and me lawyer. Money, my Musiongo, Katechi ade tina mabosom ne bi won ma wo mu eba kon wo mu yi konfo a wo mu pese bosom bi aba be ka wo mu nye sha bosom bi na ma be ka wo mu de matimi ne ye adwuma ne be makwan ma ne ba de antimi ne nye adwuma ne makwan ma ne ba Katechi ya mpase abosom ne bi ye akorensafo ebi mu hye ni pete ne sha na tia ebi ya akoronfo bi ya akutrafo ebi ya akoronfo bi ya konkwansha ebi ya hoya hye ni pete no sha Katechi Moscow ade ne bi wo ata anutina komkan wa na okokom titia ti aduro na obadwade be yi sha shere shen na omonye nyina afrim na onya papa na baboa na boshum kan na wo hwe wankwa kom titia de ane wawu omo sha na oya adwuma mo bia o emi na mboa no omo no tototro Katechi konfo dia video bi kire me Katechi o kan wo ma konfo akrekere konfo de konfo akrekere no wa to
Shofo no onye ye da wo se so. Onye ye da. Shime. Ya shime shori shofo. Onye ya. Kakra na wanya no kora ba sha free ne sha no wawu. Atache wa ye den. Me bo tu fo na ko pom pa ye ma ele urade nam na dom so e dia hie tu ne she e won ketia be puso eni ko ki Emmanuel Aya wo ne kashia men kasha bo wo ne kashia copyright ba chew wo sha anyum bi wahia Okay. di egoro copyright ba chew Katache Matias anunti na me tie keke ne ba kam wo sha internet no wonya adwuma wo ho ncha wo ho a Katache ye nim sa de enum na menim na anyum no na wa bo wa kirim ha Katache akate ne sha mkire wo dia wo te konwa ihwe eba ho akoto na nim ma ne bompa ye ma no ana ama wotonfo ba bie konwa to sheshe tam no wotonfo nya ndia konwa mpo a unkipu secret unyi yida obi ana no ye meka obi na no ba ye maka bie no ba ye wo sase we so teshia a bi kure na afa na aduru tam she ampaye na wo ma papa no abaso aba amawo wabatena social media she wo na wo bo mpaye ma asante hene bade akonya ade so a ya twere no wonwoma nimu wo spiritual she wo ye dai obadi akonya ntisha ono na ninu ya no kore wo wuye na anu yayi no ko gidi sore ntisha wadi ninu ya ba chikura ba na so bo mpaye manu anu no so de betena abonten debi eso mo wano yedu to a ko fodi chire me na msha wonye yida to ana we ya wa ye hwana beba obi ama me na memla na fama asembeto abonten ye wani ma bebere wa spiritual die goro ba limited nya bibie na o hye woka nya bibie na o hye de bato bonten ne che atumfo ba wo ho na temo no wanyanya wahini ana oba ye na oba koto wanim na obo mpaye ma almost 27 years ache ane na obeka hye wo otumfo ba wo ho ana oba koto na ahye ana obo mpaye waka kire won so na ma ya boye nhye mama a spiritual wala meti hu o wie woduma nke de wahini ka hye ahye won sha na wano ya perepere hye ya anworo be chini yakopon de babrew okwa anu aka cheche wona abo we ma ne ko bo okoro no to sunsun sham no ne social media na aba nti bebre de sham bi die goro e wa social media fada urubu mwe wo ya de hye wabo otumfo na be ya president ahye mo yaka kata chese sese ana waya bi se hu de da na nim so onye ye bie mu na ana o shai sese ana waya hu bi se hu se de da na ko fodi chire me na meka cheche we wonye ye bia de wa nya bia so ba firi ni sha because na no atro so te sia aye sumaya shesata mo no mo ho bi mpo na betena be bi no wo ka she o tumfo kura no tema no obadi akonwa no ba ya soro ma sofo we ne bond anya nya no kan ya na wo anka sha wa fa mic ada na won kire ni pa obiriki ni virgin ya ne de on kam to ada na won ka ane ne sumase to anu tumfo de na nyina sumasha anu se ne sumase na 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 mo anu ya tro tie wa sofofo bebre tie wa konfo bebre mo ntimi ni mpanifo nante ya konfo ha ohunu kro so ohunu ya on kan konfo fa na no odu ankasha ni bibi no shauka shewa sore na kofo mu a went me pedia sore no ababua mo ahyenke ti we wa ye desperate beba
Koko tin be na. Koko oma. Atitiri fo mo mbeba. Memra na baka. Debi. Hai. Debe. Katachese say de comfort ka asema so for say oh se betria enko ba bia me ametima reverse meye hu adwuma enye adwuma we so for betimi mfanse bia said our king so for betimi asan reverse that Atweka spiritual nankasa na wakomete wo tide na betima reverse o reverse ndiji sha ofisi wo kutasunsun papa ka sunsun papa ne bo no kokko e manijai sha hweye na nipa bi obaba hu bi wan kwotena social media ye ka kire comfort secretary ancha wiase ba yaketo abi hweye no wonfa keka wan keka ho bashinna antu ofisi se comfort keka wa no hu a ka suko no mafo we sore so mugu nani mu ase nko bi a ware ne boni bi amfa mbae katachio fo aso e fo dia so asem na kan yesisia me fo so sha se comfort ye no ofo aso na de comfort ye boni be na wam boni be na wam ay ne personal life anya bo so ntokwa na wakoma no ay ono na akono ntokwa katachio still na tutuma ese obeka bia makonfa akoma abafo atutu ba no ntimi nka comfort sham shishia tutu aba du sha kwashida na duru kwashida ya kwashida be karimu nyina ase tutu na betimi aka bia makonfo ye free court debe ay comfort personal life timu nyina mo gitum ye nyina gitum je wa asane bai masi nkonya wo ay ne personal life do person wa bia yata na chi ne bata na chi so mana di nkonim ko so aye bonia ze fiada we ya mo kokot mo kokot she manim date no afieda obeba obi obeba bi David we dey beda na she we dey nkora sham we dey bo so beda sham krofo bi dwo manum she o mo ye aspect wo court o mo nkotwam kataje ni nya wahu o mo nkotwam na wanu kore no konfo wie physical na afi na spiritual so ya badiri mo se be di hu de katache no mbedi ne sei aduruwa eno so mo be si nkonya se da court fo ni bi wo mo de na wo de atwen ye ya konfo ya fa no mfonkora bram ne hyenna akonye bi ba ama wona ne ye adwuma ne hyenna ugu nani mo hye na wo wie na ahyem no nya nukura hey unim shatiti na akonfo mo na edi wo hene omo akonfo na edi ohene to tumi ne kitawo mo to ne adebe samwai ajeje ne pa 150 years konfo wu kura na ne mbaba to aso me na mekata katachi mo hwera mo ye hu debe me na mekatire konfo sha konfo keshi ne ba no ahyehye no konfo de court na sumen kwan here won ba na mekatire konfo sha hi we are fast fashion no koso men kwan here wo ona abeka kire no to anye sha sumen kwan here tisha ahyem no court a obaka se koyi na wo de ko asuman kwan here ho a ye ba boa ma ahyem na ye toro kan wo suman kwan here anim abasha wontimi ntra so bayi court suman kwan here anim nya toro kan enze mo na mo ye we na nti awurde kama konfo bufu ye mo na mo betia no kasaje no mo wosagu na suma na mo yi mo wadi ma konfo de hye ne kasa bebre mo yi mo sisere ku ne na sisere ku si onso no ogina mfremem no atia konfo hye hai won hwe ne na no antie kwahene no koso no wahene ne nimmu no wahene ne mi hye konfo na de ahyem na ko social media ba no nim hye ahyem ne da social media na konfo de ba ho anti wahene ne ka hye ye de anim ade na odi ahyem na ko social media awona konfo bu fu hye na wonnim ahyem no wosim de ahyem ko social media na konfo bu fu ni atia hye hai je ahyem no ye boa ma ahyem na ya toro kan wo ha hye de be ya court no wo banya apa ha so to hye anti toro kan na ya ne de ne nim hye toro kan na ba ya ai na hye kure de a hye na no na konfo boy man ya hye omo hye obi e ka bi ana no ka bi na konfo lawyer no aya hye obo sha case na ya dai ato agu na konfo de ne hye hai onjina so anu no case no
obi e kabi no kabi to a obi e kabi no kabi dia monjim tum se obi e kabi no makabi na emum hwan na e ka wo kabi onko fa sha nipa ne bla oba ya konfo fa ne kakation to a enze kase che monesi bibi so nipa bi obayi tibia konfo fa ne kakation ho ni am fa date ya wo de ko kan wo dia unim se social media date time anyina wo ho month ni nyina wo ho anti nipa ne die na waka ya no date bai month bai uno di kan kan ye ana wo drag akwahye wo bi ana nipa na kan na wo ka bi udo bie baba oba ya ni konfon fare kitchen kan ho se nipa 30 kura ba fare obi an fa ne kan ho na me ka jere konfo cha konfo kitchen ya ne mienu onye ne mienu to a ento fa akonfo no bi agimi o mu ni bosom akonfo ba bere gimi o mu ni bosom me ka jere konfo cha court ho de no be me no ka hu no siu be me no na siu station no kateche wona ade sa ade me ka jere konfo on siu be me no enko a na won siu station no le mo fo ba ni nya omu ama station no don fa be ma ne nko a na on fa be ma no for host ati eduru ho be ma ne de media school ko ye wo ya o chese wo ya journalism a wo tim beka obi ho sham abo bonten o de ni nyine baba ana himfie de no so ko duru a shama wo mu nyine bom sha ahimfie no shama station ni nyina ti se soro wi ahia on shama soro wi ahia ne team ni nyina anu na ma konfo bi begina wo so mu nyina ya team anti wo mo ye 12 wo ya 12 no so man bushi omobosom we the 99 ideas pa o so te share o man bushi omobosom share dey pon na konfo no wo bo ati ha shey no na akoye ne share akwese ba ko na se dom ko adubo mo share soro wi ahia team ni ahia mu anti na wo share konfo no bi be wuram shey ya team ai so nipa to mo ya team dia me da me pese ma body nkurante na me soro wi ahia so te share aduru ho na se soro wi ahia na wo de ko ya so ba ko kire wo ko anti aduru ho no ano mutena ahye hunu sha ne tie dia aya team dia aya soro wi ahye team dia we hye meka ho ebi wa burikire ya 12 ti no munim se 12 na amom ana ekokko ato they say they more 40 billion ai ani dia sanya obi ahye am din ne buru 40 billion so te share anti be ma ne hunu sha obi e kabi ne kabi dia hai ne wa drag back ba bia ni kwa ahye meko Fashion no me letter ba koto na mistake o mo ye ne sha oba no nkuni ne letter be ma no nkuni ne letter she aye one letter ana ye team no ba oba kura ne letter be ma kura ne letter ba wo wi na me letter ne ba koto wo gina ba ko so because of what the cash ma she suru wi ashe team anti we say court no to be ya suru wi ashe team so te share anti sheshe ni dia wanya akwaje atum wo court she obi e kabi na wo kabi anti wo dia danhefo no na wo ka no anyina ba court ti ayemene na meka station be na wo kan no da be na wo kan ya na de wo ba ka court case no to case enya sem ketwo na abi ntina da bia na konfo ba wa she unni proof aka wono to samshi no ni proof kama to kata chebe ya woke kwira no omba be ka say wo ya aza konfo na ehye da de powder be ye nani ai na me ya ja me de abu obi ahyem no ko no ma no makurum ya yiprebu wo kwam dabi fa kokot so te share anti konfo che o de kokot fa danhye ne bra o de danhye ne ba so ho so to wan fa danhye ne ba o so ko ya wo hye unni danhye bia na obi e ka na wo ka bi anu na hye wakwaje atum a afieda wo ko ho court no nti afi na wo hye akaka kire court to hye wanya danhye anti hye de wo ka na wo ka bi na wo de ne ba na hye konfo de video bi kire me biem katachi na obi hye ya de yare ni ba court am wa hye ne yare a ana ya ba mo ba yi sika wo court o ka hye court wo nkwase ahyem sha o ba gina ho na court ka so ntuma hye mo court o mo nka so nsuma asem na mimi kura ma yi sika o yi sika me katachi o yi sika me o mu sika ya obi mu sika mimi ti me sika to free serious so e mu sika konfo fa katachi we the see is believing you be na me konfo ani so te sha kaya me o mu sika fa
na when na me nam ne ho tiri no bia ho nkyere no sha ani konfoma ya wonders wo ya nya ni so yes o mo se akonfo na motiafo na mo yiska mo sheda diska ne hyehyehye ntoma mu na mo sheda se mo yiska fa na me nkyere wo dia efa na osikesha me boto ayo boto ana se me person ani pe bia da she wo de be she de person na wo de be she de boto anti shaboshum na ba na wo she wallet ne kura no wo de ne sika be hye mu ayi acha etia mra wo manim ne mu wo de hyehyuw dia ana tie mra when na se wo ko Ghana ha a konfo bosom ba ye wo yi sika che na konfo ba fie ma konfo agi ne sika so odoburu sika ma abi wa when na eba a me ntiro hyehyinu te sha me na me sika hye me wallet na me se me de ba cha ma cha de aye boni debi anti na ya ajan me de ajan wona debi sika na me yi yere nya original me na ma hye mo fifire ana me de akoche ana so ya chi nti de na ye za enyaza hai unim nyansha wo brew ne mum wo de sika yi na hyehyuw wei wo de hyehyuw wei I don't even comfort because we are man before I didn't want to say ya ajan no mfa njan obia de ni ajan azen bia yeso obi twetwetire on twa wuti unya danhye bia so twetira o so twetire debi to ne mum ne twa wuti wona twa wuti ani na ya danhye so te hye matiasi anti wi hye wo no obi ye dia hwe ne kwan na ne nye dia no amfa tan ko kan shambi obi a waburu 18 years bia o won fa ho dia ye won krofo bi wo omunya amane no munduru 18 years ntino mum hyasham nagu unya 18 years oh meme nim obi a o twense kan ku ne meme no nduru 18 years no was 16 years ye twen 18 years ya gain life in prison oh ya ba twen mo be twen oh ya wo botra ya ba twen anti a sham bi o mo wo bia no shena no na konfo bu ofini lawyer ne she sham na China de na me ka kire konfo hi aya 100 years kurana unni time ntino wo de ama lawyer atitweso 30 years kura oh twan 50 years ya oh twan ambara na ka ho sha ka wano to na de ba ko wo mu ni sha konfo pa on kokoto da kopum chon ba wi asham cause konfo yan ko busha ne bibia wo ko aya video ne ho asham ne yakobusha na video ne wonu sha aya mako for one video 8 questions 3 video ho we ya no sha de ko on fa bia nko wan wan o katechi mama mane mo training we ne ka next time o ka so ba kan pepe de wa hunu uso bi bosu ma bia na ja no oni na kotu bosu mu da debi mimi betere so na wode mbaye unim ba bia me frɛ de ben na oni konfo kotu bosu a bosu mu na bia na ja no to ti ba bia bosu mu ko so ba ko kire mi na ma bia na ja no ba ko kire ba bia me frɛ ba ya hyehyere kusu ba ko kire ba bia hyehyere ku frɛ ba ya so te sia to anti sham ne dia aye keshi de o wi na fe spiritual no so yadi mo sendi nti eno judgment mo de bebre no so mo de beba no so so di fo nko dia o konfo di fo obaje na so twen abia na nipa ni so dia bia na wadi fo odi bim na so sunsun mo ntime ndebe e bia na wadi nti ba bi udi afo wa ha na wadi bim wa ha obaje katue pepepe nti kateje konfo di bim ma mo mani mo metere so biem tisha wadi fo ya mba bia me na wi adwuma munyina to na chicha sem na ne kan wandi so wadi fo cha kim nti se nipa no so difa na sem na de ya wi mo wi kateje ne muncha court ni mo de awie de muncha court ni mu na ye hu se final judgment kateje mo kan final judgment sem na de so mo wi na nsem bebere ba wo ka fa nipa we hu nyina hu na wo sa bagina bonten ka se obi e ka na wo ka bia wadwene yeduma ade wo so wadanhie wotutu fom de wadanhie ahwe ho fa danhie de bra wo gyina suma nkwa hia nim se adanhie ni nyina wo fon so kateche mo nye sure se mo na ma chinchin wo ma adwen na wo mo sebe wo mo kan kwasa sem nkwa ade akonfo ya tie wo mo ane hye o ma dofo badane o matamfo anu nkon ne ade akonfo ya tie wo anu kora konfo amfa ye na ye ya ono ade ne tumi na ye ya to eye adwuma konfo abla munso fa bo so mbanyina hye konfo
Mutia. Obi nye konfo wanya hwe otimbo dua ma ne chi obi. Eno so Sane ye nim se mo mo ahohom na makoto. Ato anti wono so ye konfo ndo betima take decision ya berabosom bia ni wo. De bia konfo nka nche so betima ye bone de ahye bosom. Munti men kan wo hwe. Adebe. No de fa adofo be no mun di o matem. Obi kure na ba fere no otufu a o se konfo abopa. Ato. Katechie enkomandi ye beka bi ajabi. Me bisa wo de pa na wo konfo ya udwa ne kwara we na me konfo ye konfo we di da wo ye de me dwa kwara. Ade be ko a wo mu ne sha. Aha. Me mandinwo. Undinwo. Me konfo bi na wo wadinwo am de ache ne da makun. Eye wachi wade. Makun. Mendi. Oh me konfo makun no a. Anshan na me ba fa konfo. Me afre no durowa. Durowa. To. Kateje wo kun akonfo dodo sen. Asara be fa. Oh. Ba 75 there. 75. Makuma. Wo mu nyina wo mu de wo aka. Wo bia dingu. Na durowa no ye konfo ahyefo. No kom wa so me. So me commercial bank. Aho no kom. Bebi edua bi sinana. Ta, odua be shinkoko na nkrofo bi fa madenkra wei ma on sha commercial bank wa ashambrefo bi awo ho ambulance car bi shi ho be shi na asokoko ne fufuo ne ya dua ye no matwitwa ene so mbeteke wa shi aburede ombe ye shangaga mo be ku om hai omo wo wie kateche mu ku amun ku om etwa na kwa mo fa ma se fo nkan omo wo wie ba ka kire konfo sha onko kan kire wo mo sha due na o matwa no o mo ntra sha ba fifi to asokoko ne fufuo bisidua ba ko o pai mu sha fa aya fufuo afa ye kokko kateche die nti na ma ne basa amogya ne nsuo no kwaka hai article 442 atu adaho ahomehye ya article ahomehye ya ho shambaba to we dey nya to na mani agia wo no ani agi oh edi ati she ka bo obi ne nakoma ateto ba bi bon hye akurufiri to aben to ti abade be 30 minutes bon hye adade ajo ahururi abajo ancha anti me dia me kaya nya manye nyina ne hye me nkan sha mun kirawo na mun busu nka kire me fanche wo da on fanche unim papa no ye bone hai anenu ye machi konfo yiri wacho konfo ai kateche wa yode ni lock ni she no won tepo amaya de ni bi won so ai anya ne konkodo aburu o me mani ne kakara na maja no se ma de bon kokko kateche ade eburu ai machi ususia umpe eburu aburu ni se anyansha aburu mu no ma ye ne yanshan ye ana ne konkodo ya oh inti kateche konfo mara kana yere ai no odi ye na she papa bi ba fie ha no baba ya abusha na wa wi aburu no de ba abusha wa sa to ba wi ne fie ha o machi no oh kateche zi yesa wa kwanto mala no busha ya ubusha ya yesa wa de onto no busha ya inti when bisana ho wan to mra inti baby na wo kobosum fie wato aburu no firi bonten sha wo wi na wo ba ya ka problem ye no ho wa sha ba wi ne fie ha ya ene just what you were here ade nko se sham no na konfo yire kura machi no na konfo masha atepoku machi no achi ni meme achi ni ba kate cho ye den no wi me so tofe to akwara ni wi tofe na akwara ni wi tofe na na odi bia koma ne nana hye akwara ni afere ni charlotte charlotte konfo masha ne ba panyi no ana machi no machi kwara no na machi berewa ne ka ho oh katechi ana konfo masha bu fu ya sha adenti na ono no bosom konfo bosom achi ne ne ba ne machi ne kan ho oh to machi masha na ka ho omo ne piu uji guruba ne egu so machi no
Fa. Wo baba wie media. Wo ba nya papa bi ka kire me se bi akatachi ma hyerew. Abi nchi bia wo bofu se ma che wo ba. Na me se ma kun na wo ba ne nam ho. Fe no pa me chew. Ma nan. Ese me de ona kun no. De bi me de ma ja no. Uja no enyo na kun no. Kateche sa enyo. Me de ma che hihia ho. Ai, me nguru ncha ho. Kateche. You been for me ma me fa nche na so so. Ai, ne me de chew de so me ba che obia. Hai. Kateche. Ami se ko bu che ma che form man hine me mani mo ya. Hey, senior man. Ami mu mo ya. Kateche. Ma dwene hu. Wo dwen ho. Still na nwene hu. Nwi ya. Da be na be dwen hu. Abi na be ka kire konfo hye hai. Hweme ne an pon. Hweme ya ba wi adwuma ne hihia na wonya ho to. Ento nso esuan. Ta. Na Kateche bi aso nso esuan na se kwa eyi. Na unim sha konfo yire timi ka sha a kire konfo a. Sha okoto se bi ni person she ka obi ka sha konfo se kire me ni pa koro. Ah, e baba na oni konfo ne yire no de bom. Ni nyina na sha kire. Ah, to. That's why you konkonze ni. Baby, sha nipa no so wo kire ne yakubu sha nipa ne bi na nipa ni atwatro. Ayo. Wo so ba ya je sha wo de wo ka kire wo nyine to. Ani so de amfa. Emfa. Ah, ande konfo so hwe me. Kateche asembe na ansasese ku na ansasese ku bisawa o 4 months e chire woman ni mu aye. Ah, to. No she me me ben afia. She afia so akoya no. Na shi na mu no. Aye bema. Eye wana. So te she na shi na mu akoya bema. No she adan na yemfa oba anteki afia presh. 4 months ni me mani moya. Kateche afia bema ben ne wesi na name. Bema ben. Ah, princess ya shi princess. Ah, okay. Anya afia ba ne princess. Ata. Na Kateche ne. No ni sha Queen Elizabeth o mo ya shantifo. Ai me wo se wo mu ye Ghana mo mu free Africa. O mo ya shantifo anya so mo free Ghana. O mo ya shantifo. So te sha. Ye na wa ya dia anya gonja ni. O mo ya shantifo. Ye pass it out. Ni ade bi kwa. Ti wo shanti untimi nya shanti fe ma ni ya. Ntino. Shishireku. Uno kwa dada a princess. Ama na kwatwa aponche. Abara wusu nimisha. Ya twasi kedwe kofi ya twa ponche men. O pa ade na tema banti. So te hia. O ma na kwatwa ponche ade fie kan no. Ana wotamba. So te hia. O nimisha sikedwe kofi. Aye ba ne bema. Oba ne bema. To. Kateche chire mu. O pesi kedwe kofi ho be kwa hye ma abuhye Kateche chire mi mu. So te hia. Bema ne na kwadi afie ho. Afia ho. Ana ba no badi shantehine ho. Kateche ne mienu de na tumi wo mu pa. Ne mienu. Ba no na tumi wo. Ba no na wo. Anunti na sha Queen Elizabeth tem no baba shanti bia na yesha gold di ama no. Ko so ne de na anwo. Ahade ne na wo. So te hia. Ana wo hyehyere ku pa shanti ti ne hunte. Queen Elizabeth wu ye na wo ka kire wo mo se o mo ntwe ponche. Enguso E se no ma hie body no. Ana mo ko twa ya. Ana anko ba te hye. Wo de na chi wade aka no. Ana wa fa be ma no asa ba ka shanti hine ho. Kateche. So te hia. Uwie ya o se bucha me se akwan be na e be fa so de ade na baba duru. Eyasemu. So te hia. Uko fa be ma no asa de abaka shanti hine ho. Uwie o batoto momoni e hye manum sha akwan be na e be fa so ye de oba ba shi so. Princess ba ya de no o ye ne UK ye. E hye hospital bibia anya adwuma wa UK. What share the na we umi no batoto momoni hye manum sha. 4 months ni me mani moya. Mani me da mani moya. Ene so mani moya o. Se na we ni mu da. Ma adwene hu. O pe adwen bia gba to ne tirim. De be so se de be na e ba ya. Nti me so ma adwene hu me nya da na me de ma. 50 years ko na me nya moya, nti me mfe no nti me nya me fe. Ene se abayi de. Ene sa asante be ko na ne mu. Abrofo no so atena hye hu no hye. Be ma na ba.
Nti omo be fa na. Bibi anti sha borofo ni nyina pe sha. The whole world omo yes anti hini king. The whole world na aya afia. Ana na ye. Queen Elizabeth. Ana na ya queen. The whole world. So ko fa de na ba wi. Bu se won se free se Queen Elizabeth wu ye. Aborofo chese na chese sante hini. No wo ka se oba ye wo hu bi da. Chese no ma chese no. Because chese no dia. Obi e pese wo de ne ho bata sante hini na sante hini boa no. Because oba ne be ma ni nyina ba di ne ho. Because chese. Ne mo motigana na mo agimi. Mo nya nipa hye motigana agimi. No ba tin ho. Pese dia pese ya kwen ma des ne nyina e be hye yi. Ni nyine ba. Ise be ma ne ba. Abaka ho. Ade ntina a TikTok ani Google omaji asante twi atum. Enu ntia. Ato. Tese ku kechire mo sha. Asem bia agana fo baka bia na borofo no bate ahye. Oh. And this say ai upa wa shema wo kan sisi broni bate dia wo ka. Anti she wo didi atemu a ada obatu kwan na ba yi o record nyina kirawo. A kirawo eni ti na omo abetu ya for say mamu pa kwantuo no munya edidi ato. Shoteshia. She aborofo no country bia ba yi soldiers aba support sante hene. Me me kachira mo. Wo de mo ntwan anche kora. Kateche aseme ye ke mfie na yachi, mfie num. Be na Man show date. Betenche. Man show date mo tiri mo nyoda. Na ba ya te sha rapture. Sha Kristo fo so mo twan wo hwimbre. Mo ni mi sha wo hode deda. Ohwimbre wo. Ai. Ma dia pa ho. Obucheni be na awu na onim no. Me papa korewu. Na wo hwe na hu no bia. Ade nyo hwimbre na wo mo no. Ai. To, do hwimbre be na wo chai. Mo twan Kristo dia no. Ai. Ai, ma jime. Ena e rapture no. Awo hode deda. Tinna no obi wadanfo bi no kwa hwe na wo hu no. Ade hwimbre be na wo chai. Meche anche wan dwane asante unya fi wo krom me na meka kira ni wo mu ma hyase o mo apere ne de mo nje Enfa. o mo nje hai ha wredia me fe mo hia me hia ati mo de asunsu mo de akobi ma hunu fe fresh Africa time wana mo na mo dishu no afiri wana ko awromfo no ho no Roma Empire anom na dashu dishu bia Dai. to Kateche na tama na sansa so yaku e ma wo mo sa adwen kateche wan ntem hwe ntika men ko kase wonjai nti menka fa papa we ya tunofo nti na zo be man 4 months e chiri de bi hye wa ye wo de awie na me kora na wo de aba sante no wo de kofi na ban aya o nsa fa shantefo ho a o me ye bel de o a fie ne kofi eso mo dan ne sha sikadwe kofi awa ha ana afie wa ha ewo ha nti ana spiritual no gold no ba ne wa ha be ne wa ha ana nishuo no be ma ne wa ha ana ba ne wa ha ewo ha ati de mo frɛ ne sikadwe kofi ne ye ba ana de mo frɛ na afia no enne wo aborofo no no be ma ne na wo ho be ma no kofi ne wo ho ana afia ne wa ha ato a aninti na sha afia ne ko ho a enka aborofo sha ase nyina ba ya gold ko sha ba wo aspread aninti na so mo hia gold mo ba ha ana ba di gold because be ma ne wo oba ne na wo e ba ne na ewo te she be ma na sha ba nti kateche gold ne be dan so awa na se ebiem na wa awa no hene be na te kokko so
Kokɔ na yɛka ne ya gold no ntini yɛka ne sikadwa kofi ya gold no aya gold no anti de mu hu ne bontene ne de anye no ahu fa mo de na monte moni anye no de mu hu ne bontene no ane ne de kɔ da aborɔfo no akwaje pempe the first o say to di kan pempe the first on aborɔfo no friend pempe the first ya de ba ya ti aborɔfo no tɛhyɛ no so we de anya gold o manje nko o shefo no mo ni nya hyacha ya aborɔfo mpo ye de hie mu na mo motegana ubade no hu fe wani ba hu kena so nice sure ti do ba kan sha anya no kora so edi o man no so wa wo de ye no kora no ugina he ye nyina yempo to nya bi ni wo fa social media konfu a kire nyansa obi sha anya no kora no wa febrai fabela o tu fa no kora ma o sha anya no kora shede sikadwe ko fitia wonte ya she da aso no wokɔ omo won pra na ehwe mbagu konfu ani ma hye no anya omo no mogu bani ma hye aye konfu na nim go hye baby konfu adwuma hye dabi no mo no adwuma hye ara so adwuma ye ani ni ase ve bo so me ba so no je okwa je long kotache ni nya monza wo lo ne nso nyina monza wo na me hye ngo mu hye me dia wo so betwa ntra to me konfu so a na mo wabre bo mo mi wo ye me papa na china we wadwen so de bane batu me ka me kai wo papa wo ye me bia mo be yese obi ye obone kra kai ne papa wa ye na fache woni ba kun bone fo ye ni bonsham wa sashi we so bonsham bia ne ba bia ye ni pa ya ni pa ya odwene papa wagene nyame afa odwene bone ya wagene bonsham fa teta mu na odwene papa na wagene nyame afa na me no nyina gene nyame afa at the moment ya ba dwene bone no me no nyina ba support bonsham fa kateche ye dase ai ade na mpena ne de aye wu a wo dwene wo tiri bebere ebi okọ no no hwe okọ be ma ho na wanko be ma ho wa na ye no wanya de ahia wo twa wo toro hye wa akọ ne me ho a okopie ne demfo ho wo so feye antoro ambo nipa yamfa ntoro de be man nante chanu ntini mo dwondwene de amon hwore nkọ mo nkotena mo nkoto ba wari ahwo feye no ntwe toro bia antoro mbo nipa oya be ma no ne netia nsha wadi kan wi mo mpena dada ne che no ne njai ya aso twa papa ntoro so ne njai shote hia ono no wo shika aso na wo mpa no no banya de wo pe antoro no a wodi twa obi na abadi wachi no on se wo twa obi ko re danfo wa yo ya atwa mene bia asoro yi yenda shanatia ke fitin na kwa antoro no twem fa no kure ne nente wo pe se wo kwhyira wadanfo no wo se o ma wo nkwa oba wo te hyadean unya ne be metena anya wo na beteki wo de shishin an shawun sham biam o tam table an shawun sham wote to wa dwene ho kwafo man shi otiri nyina yakono idai adwendwene akum nipa ho ise won yare so nche po didi na sha anyafe na abin shibia wa so shebra awbatimidi ukoye bi ma machu tine me de me no se de banyo ho kwan antoro no de watwa ne nane ye lesh one ntoro to nkwanta wo pai katechi mi beja ma wako na mpese mi bisa we de ebiara waka say nya wa asem so we de last one minka obi anwa asim bi we ya na me de ja obi ho hyam aye bone am hye obi a wonnim no na beka ne ho hyam aye atoro hyam atoro anya enye ti show ni so obi a hyam na obaka dia fa de bi maka hye Ghana fo mo ba ko so atena bone am na o kan obi leta anya koro no senya wode ya ti de na Ghana fo mo kan Israel fo
ane Korontofoɔ aleta Korontofoɔ mo me dikan kira kuma farashifoɔ ayo leta ɛyɛ melete so ko kan sai Korontofoɔ de iwa nneɛma bi wɔ wiase a ade anya wo dia amfo so obi na atu ne bafo hye ya kurum ha dia hye wo hie bema na wo panu a je hye bema ne twa ne nhya ade me wo ba no ahu ne hye wo dome nti Ghana fo so ntwa mo nja baby anje Ghana wa mamera kede na mokwaje obi mamera tum na mo hye mamera anna shofo timi gina bonten na o kahye tie na nanu mo shom se na nanu mo shom nja obi na abɔ ne man ana obatena mu be te wo fi hye ne shom no ntimi de so ko ba bia wo firi ai look at it so for na so edwa kwesida ya wo mo bo ebe bompa e wo mo ho beko na ba bako na ba anyanshafo ne ba agimifo ne ma shote hia woni mhyehya akonfo pentoko a anka o mani gedam na anu ye o mo kanye o mo hunu on sha asofo ne perekacha gegegegege mo wi na ma sha ka sha mamo mbompa ya te sha antiatiam te sha bosomsomfo asofo ne abosomsomfo en fa de bompa ya te atiam asofo shote hia Matias she mo yesu na pampa so ba ya nom ya kanon nom ya kai to Nyankopon hye ya bwana susu o Jordan hi Jordan bai Nyankopon hye obi ya hye ne dua so aya chiwade mo no Nyankopon so Yesu ya bwana sinu to na ya numi ma hyahye ya te so obi ya numi ya kan odi na ki baby Nyankopon chiwade anomi obi ya be ka kira hye hye me fa ne hye ate dem hai na wa ya bone na me kwa kokun a na papa ya sore so obewu ama na bone no ni mu ho dia oni mo hwe amfa obi nso obi bone ba kum bone fo ndi se Yesu fi hye wanye bone bia ade na wotwa hye yembo na hye nuam ne mfa ho obi bone na hye nipa na wodi bone ne yakuna ya kire na baby ti hye mo ka kire nya hye be ne wa nya hye bia ne bone ba kum bone fo na hye obi adidi bone wa hyahye so Nyankopon wo ho kwan hye otimi tie ne pakoro Yesu hye meba ba wu agi wo ama wo ma ye bone no kateche first na wo mode no mo ye ni human sacrifice e ma Nyankopon o mode nipa ba afale e ma Nyankopon ato ana na tetemere mo nso ne ye de nipa ba afale ma mo eni tina na nkofo se ene Nyankopon so ye bosom ye ni bosom wo hyahye we so ye wade asombo amaya ye mfa de bi te hye anambe na jatadi data nipa debe anambe na jatadi no nwura mu nipa te wura debi o so acho obere obechu tira mka nipa no kateche chere anipa se jata nwo ya wantimi nchi nipa o onwo ya wantimi nchi nipa nko ne ba ho wantimi nchi wode abufuo ne ba chew abra wko ne ba ho tumi Nyankopon de tena nipa mu na boa bi hu wo so odwane wo kora hu wa no odwane wantie na wonka wo je sha bo wo no hu hye wo ba wo na wotie na ahompre no de kawo wo bi a wonya ne hwe obaka wo ne asoma no for spiritual so ma ye obone keke anya sha nipa buru tumi bia so tene Nyankopon so bo nipa hye ne nhye so nti no ye nyame ba wa mo nipa hye aboa so te hye ba body Nyankopon bo ye nyina nipa na kalash Matias akukọ kora ba ya ansa na wo ba tina so te hye akukọ ye peniche disha nipa ma to akukọ wa hyahye we so a obi nkyere be kwan akukọ fa so ba hyahye we so kateche kwan benso me kyere sha obi a wa hye wono dia akukọ oba ya ansa na akukọ ba no o ma kyere me sha me ba ya ansa na akukọ ba kwan akukọ fa so ba ya obi ma kyere me kwan adua fa so pia ya to munje ana mo obi antra chen kan kyere o sha ahunhum nyina ba yi ne sha omo wotumi munje do muka kateche abeifo motia ana mare na ma me watafo mo ne wo mo enfo na wo mo ye mpanifo enfo nso na wo mo wo enimu bayiye wo na nim kya yai bayiye wo na nim kya mo motia enso yase bayiye na ketekete hai do ka kire bo ye wo boa bayiye ni ne sha Nyankopon bo 7 messengers ma nipa honhom odi ka de ne ma oni din ye fe na abayiye wabayiye o baba boa
so te sia anti nyame amomi mama wo ba ye abo so ubeye ye o ubedi ye ubehien wabra boba shaya akora ba ye je fere na ba ye eya japade ya de che nti una na ba wu na so fi share ne de no obekọ a na de agyew hye de ba ye wa sha ba bi mu a boba ba je firi wo ati nima bi wo na wan nimu a antene hyenkasha ana honhom nyina ba ye na sha ba ye nkum nipa ba ye wantimi nkum nipa ndi na kateje wo mo eku nipa mo ku nipa no mo nya baifo mo ye canvas kyehye mo anu mo nkorofo ne be omo na ba wura nipa ane obatime kun no wowe so te hye ana baifo ntimi mfa ne body anyera anti hye wo koto hye obiti dua so anka nkyere hye baifo da te ho na mre bi obi yera kwesi dua hye baifo honhom abatimi di nipa yera ye motia asa honhom bi no batimi di nipa yera hye yan ye di nipa yera obi wo a bosom no motia ne kan no wamfa anya adwuma so de ne menya nto ba bere wa batim do akwahye dua so ne yagya ho mo agya ne ho to aso aso de hye de ba ya ye bafa oba bi ya wonye sha mistake ne bia je no nkere so ye baifo kateje mo be fama konfo ko buo ma de nti na mo de wo ko mo koye wo mo de ya kwatete wo mu mo kwatete wo mo fashion ne fa ye konfo a ne fa ne nkwa komtete ne de ne konwuram ba ne ne ma hyehya won fa na mbre nipa wonya lanhyesh ntimi firi buum be mane lanhyesh o hye dipa ne mane lanhyesh nti o so de ne koma nipa ne nipa tima gitumi krata man so de ya dwuma nti hye wo se wo nkwa komtete a wo be na wonya tumi krata ene mane ahyehya kateche wo nuanom ne bi wo no ma afido a wo so mo ko bom ko dwale wo kan wo bi afeso a wo so ko wo buom a o be bia wona wo so ko dwale fashion na me ko dware ba ne no man dware biam hye manye busha abusha fo na ko dware nya brafo ko abusha fo no time no a obi wo a ni kuna wu andi afi obaba wanim obi wo ne ba wu ondwira no ho obaba wanim ti wo na wo ya busha no ono ba je sha afi ni nyina aboabo ano anti no afi ne so a na ko horo ho ade agu ba bi na o sha ba yedwuma kateche ye center afo ya abosom sa na o mo kan bi o kan ya bi abo be ye sitimi etu o mo mo ntisa abosom pepe antafo ya nkrofobia ya som wo mo te hye wahene ane wahema antafo no wo mo wa net bi wo a akekere wo mo ti sha net no bi wo kora ya wo no ba sha so ansa na wo bate ne net anti no mu no ya wo mo te hye wahene ne wahema ndinye so ya abosom me yesi ye wonta fa de se ye amamere so wonta fo abatima ya amamere de memu ya frɛ na abamu abamu no ye hye ntafo ya special anti ye wuna no wadu hika ma no kyede be obanyini no wo hika ana ye tete ye de ne fantete yem te se wahene ye de ne fantete yem te se wahema so te hye because wahema prekupe nipa bia ye wahema bema o ye wahene oba aya hema ne mo musha abia afia kunwa te sha wiase akunwa wandi bia no nkyere sha wonya hema ane ntina bema bia hia wo ba wase mehema wadwene sha bia annabi o pro no akwada ntina o frɛ wo sha bema o frɛ sha bia ya spiritual ne wonim sha oba bia ya hema to oba bi so sha o mehene pe sha me no odin komo so te sha o tiri o tiri ma ya o dada wo ya hene dada bitimi ka sha me de me ne akonwa bia wa sha so kwa hia akonwa sha so akonwa ne ka kateche nkomande bebre wo ho na so ye pesi ye jao ye beka bi ni ye jabi da foforo se ekwan de mu a ye be sa afre oni ene wasabe din o fere na me wo ho a ka che kwan de mu a okay na wo ho ye fere na so wo ho a ana wo ba fere mi a makonfo 1 week kateche wona me nkasha me na made me date ba brew okay she da she ba hie me mate anya no fitin she wo ba fere me manya wo demfo ne me manim wo ba bia kateche mate nya wonya amamere bi emma mi nti wo fere me a me mba kateche mate nenya wo fashion lash kateche mate she tunkra abi konfo ma hia kaya na kaya konfo bu she me abi a konfo akaya media for so mo hia na me mama ne date she date she bra wo do date ba ha mama wo batena she ba fere no pakop ma nwumere me mba omba ma sha she wo tam nyina she me mba ya wontimi nko ko so ni me she maba kateche mate wo ba di na wotwe na wotwe na wo mba ya
Kateche mate. Dawa can made so pepe ediamo. See ye dase. Say your tones are fair or buy. Kateche Obe can be biache e bla wukwe. Manife. Okay. So if you bush ma shama wi. Let me say bibi na me ka say bia obeja ye futu bi. Afutu. Agena. Ghana. Okay. Ghana ya nto mfo. Fa. Uba tu Ghana nefo. Hai de be ha hu. Onfa. Kateche yate. Ai. No but me ya. O say, when na person tu nefo. O bi o person tu nefo. Kateche Debbie. Hai. Ai ba tu Ghana nefo. Watam na shika kokko kora kwacha futu be bia. Okay. Ai. Obi kan ya waso aton ne kara TV akoto black and white. Afedro nyumere wa nhosho. Una okoto nefo. Na kara TV wo ha waso black and white. Kateche nyombe mpa na ape. Me. O me dia nyumbie no me twam na ye me da na magina ha tie be. Ma sha dan ne nyuma me pa. Nti uko disco nyina. Disco. Me baby e bone ko so bia me ko. Baby e papa ko so bia me ko. O pese o ye bone ba bo no ya. Pese o ye papa so ma bo no ya. Sha disco nye bone. Disco ye baby a obi ho a wo stretch. To betima kwagina ni kekara. Na hauna be so ate. Ne mumu sha wo ya komfo a ahun hia sha obakoro. So to sia. Baby a me wo no wo ba ho. Fa. Ebede ne hu komfo ebede ne hu boson. Ise me ba ye ma rebeshen. Na komfo rebeshen. Di ho na eba. Me ba na se ma di joto a wo komfo wo di joto. Debe me ma di nsuo. Manum nsa. Ba wi hye manum nsa da. Cause me pese ma ye wade no ka kire se o kaya kora bia no wabo. No wabo. Hai, mani da ho. We ni da na wo yi. Ti me kan kire me hye me boro. Debe. Ti me dia. Ah me ne ma che komfo baba ko wade na tukwan. Eta. Kama kunu. Oh. Kateche yo wade. Gere bi ba ho. Na me hu sha o ta wa hye kwara ne pe sha temo so no obi ewo. Na me babu sha sha temo hu so ne gere nam. Fere obi e be ko. Fere gere ne fresh ne mu sha oni ata na sha ta so pe ne mu sha mete. Waka no kore ma no ni sha. Na me frata. Gere ne to. Ata she o maka so ka sha madonya me o kaya mantimi nya sha. Man she ne peda. Ma fa ne she me nue ba. Na me sha mete na me chia na me de na sha. Ti me ko ye na me ba fa Karim tare fa. Na me sha ai bati me di. O san be tire. Kam sita. Hai man ti de kaya kan. Bati me di. Na she we de wa wo de bati me fa. Anwumire na na okodi. Ahomachi 430. Na me wa awran. Oh, how were they? Kateche ye ne dey. Ma chi ne kire bi ma. Oh no so na ma ne ne ana. Fa. Wa figure na no oja ne ne. Afi o so ba di machine. Oh, obedi machine. Fa. So wa sha bodam kan ho. De bi anya djuma. A lucky sha. Obi ba che konfo sika do de hwe ano. Sha ma konfo wo ne se wa yi ne sika de fe no. Adonya me konfo so ma che ne kan ho. Oh. Fa. Ma je na konfo sha ai ma kore ma mfo ntu kan sha me ba. Ma chi no opon adura wa di nyina ma chi no. Na ta no tuntu anko. Tuntu anko. Zina dia ya ne so beche no. Utwa ne sheken ya ntwa utuntu anko. Oye na fi anya ya. Chap na bosom bia penanti ante bosom bia ba no de na dura man no de. Bosom bia ba no de na dura man. Chap ba dane no weapon ya na fi anya ya. Ana sha mere bi mun kumba ya. Batishi komfort. Afashe na agoro ne da o hye kurukon mun kumba ya watishi ne so. Do fashe kan she no de twitwa. Twa, o twa ta se kan twa. O de pentoa boni tirim na wo de water nwo. Fatuo 10 anko wajatu no ko fataya mo sitaya neta de sha kada tane tani edu ada betaya dro ni wa anita ya dro run for your life ata kateche jawa mawako enti said ya okache ye hia obi ya be ma 1 week na o time na o de amaye na yaba ide ade mempa ana obi na dwene wo fomo ma ne wo kasha ato tresho wo se be ka kire so men 1 week ani na 2 weeks
wa mu ne yasom de ye ne ya ka kire wo hye ane kwahie mampie bonti na wo bi ba no be ka kire wo hye kwahie da kwaje de na duru kwahie da no ko no kwahie nkwanhie wo no ni matima so papa da ye papa me ba ka kire first when I be kind na gidi ma sha ba da wo ba ka hye mfo ma hwe adwene wo ye adwuma ti ma konfo na ma kun mu nyina no atimi ka kire man dinwo wo hwana ma ka kire se wo hye de ma ye afiri so batime di ya no ma kun so wo gime to daga teche matesa be fo so timi e de be ya konfo na no no ma fa kire no ma be ka kire mo akonfo no ya be fo mutimi de be ye konfo na no se bia wakase mo ni won wa se de nwa be kaka konfo na no wa be ma hwe wo yam wo be hwe ne yam to mu ne moti ahye ma na mateki ahye no ho obi betimi de ade akoka obi anu ni mo ma hwe wo yam na se wondi ya awowano de ya ane de ma ye bushe hu do de ye wono kateche Matiase of Pacho will be the body as a bit to come from himself. So, a good person with the body and a conforce. Hi, continuation and question. I mean, my advert. The Macoton body. I don't find a question. I'm sure I'm in your comfort. Oh, but I'm order of who catch me. I'll be was a comfort and can't say, yeah, you're one question. I mean, my comfort. Now we bush me body, no bush shall fool away our. I see comfort now, me. What idea? A fool now was your one, what catch the comfort. But the fool was your one, comfort yard betman, what the comfort for fool. Anti se konfo ko yard bet na okotwa obi board ye akoton aye hwan na ya konfo na ye to anti se official wa fu board ye na opese watwa ton ne yambo no na obi mto de a wo mafa konfo nko afu nim na nko ya dan hyehye mafo ni ni fa mo munye hyem da wo nti obi ba sha opese abo bi hu da wuru mana na wo sore kobo Chemo na mota abonkrofo ho dawo. Kada kwa mo ba bokro no dia. Namba. Kateche ye wie yan ko motwetwe no. Ye bese ye bisa na ye ne wedi hu ko mo awi. Ta te chambi no dia. Acha da bia bia no. Bi ne sha. Abenado bia. We da. Ye femi abena adobia. No di dem ye da. Me se obi ani sham. O se afere abena dobia. Se me bo me din a kire. Me fa odin nya fe. On fa me din je. Se wo bo di a kire ni. No ne wo bu she me she madin de shy. Ntimi na me ye nhwehwe ni mu. Ye bi wo no hie me man hie. Me ne meto me sha fere. De bi me na me wo no ba ya. Ato. Anti wo no hie me. Anti she bia ma hie wo a ne maka kire konfo she. Ah baba wa no ba ha no ma hie ne na ne din de shy. Se wo no hie me. So to Kateche Matiase. Anti me fo din nya fe. Man chorokora. Mate. Ti sha ma hie wa mabuche konfo sha. Ne pe no ba ha no ya fere de shy. Se wo hie wo tin no buche me. Ai nyame. Kateche ye we bibia ye das. Na fi ni ma no dia. Me mati me fie. Nti se wo wi asore kwa. Me nko me fie. Oh okay Kateche Mate. Ata.